Dina, Kenneth, Krisha Lane, Rosel, Matt, Sydney, Eric, Freddy, Frances, Froilan, Mary Jane, Zach, Fritz Ross, Tina, Una, Migo, Mia, Roland Dizon, Jeremy, Daisy, Calvin, Gabby, Cassie, JM, Claire, Jose Ocampo, Cynthia and Diosdado Masangkay, Ernesto Mendoza, Cortez Mendoza family, Ricardo Cortez, Manuel Epifania, Doc Mike, Liza, Madrick, Marvin, Cherry, Micaela, and Erica Liangco, Michelle and Prince Tamondong, Juanito, Jaime, John, Jolie, Javier, Melchor, Clarita, Ryan and Mau David, Melay and Bong Danan, Melody and Mike Mendoza, Eric Dush, Victor and Bency David, Santiago Tantenco, Marilu and Rex Resplandor, Jose and Nereo Tantenco, Santiago family, Pangan family, Paharin family, Adolfo Garcia, Perse, Richard and Paulo Giao, Mini and Alin Lakindanum, Carmelita Licup, Carmencita Cortez, Willie and Tess Payowan, Christine Joy Payowan, Sherry Bailey, Jimmy and Lou David, Nico Mendoza. Paraking kapasobalyan kaya Donandi, Patrick, Janina, Miguel Rivera, Kayla and Justin Hinco, Bert and Dente Hinco, Pilar Ocampo, John Alfred, April Alfredo Cayanan Jr., Mary Joy Punsalan, Rain Jasper Bisda, Rita Angela Castro, Janelle, Deng, Bobet, Mayet, Nelia, Deng, Ramil, Buboy, Roy, Ruth and Leo Manlutak, J. and Tay Ocampo, Richard Nice Ocampo, Crystal Jean Sason, Jose Marie David, Johnson Paul, Patrick Pasion, Leo and Chris Sicharing, Willie and Erwin Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Francine Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Minerva Bisda, Concepcion, Charmaine and Carissa Marie Bisda, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecil Cruz, George and Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Irene Claire Sikat, Franz Aldrin and Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Natividad, Angeline Garcia, Joseph, Mary Hazel and Ethan Valentino, Joseph, Emily and EJ Didiang Como, Mike, Melody, Garbiele and Micaela Yung, Dewey and Irvin Remedios Venus, Derek, Chris and Lisa Pineda, Brian Datu, Adrian Malbar, Janelle Alvarez, Erickson, Eliser and Edmond Ramos, Manuel and Arnold Kayanan, Michelle Esguerra, Paul Wadman, Boyet, Roderick and Resen David, Jason and J.R. Chua, Pablo and Reynaldo Giao, Cons and Bless Apinwar, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Lito and Marita Paule, Betty Carino Tuason, Camille Jose Webrich, Lazaro family, and Cel Gusico. Paraking malagwang kapaldanan dari, Arsenia Hinco, Josie Hinco, Teodoro Macaspac, Manuel Bustamante, Kuring Enriquez, Epifania Liangco, Melchor Reynaldo, John and Jaime David, Angelina, Victor, Myra, Martin Tantenco, Victor and Bency David, Ricardo Cortez, Avelina Ramos, Tessie Pabalan, Sitang Santiago, Marcelino Lagman, Rosario Dairit, Marcelina Layog, Wilfredo Basilio, Salud Calma, Froilan Domingo, Jeffrey Rochelle, Vince, and Chelsea De Jesus, Romeo Jordan Alonso, Romeo and Nenita Cruz, Catherine Sebastian, Roger Marites, Margarita, Jobel, Araz, Azli, Isabel Sebastian, Alain and Francis Lasco,
Francisco Cowling, Marcy Sofia Sharon, Cristel Alvero, Lilia Caneco, Dolorosa Garcia, Cindy Pineda, Annette Lakindanom, Renato N. Medina Garcia, Norma Betuin, JC Drans Tayag, Flora Tambalo, Ines Yuson, Antonia Kayanan, Christopher Capili, Eduardo Nakpil, Laika Manlutak, at Familia, Mary Francesca Rafaela Cardino, Margie Canonero at Familia, Andre Manlutak, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, George Cinco, Bonifacio Malig, Ernesto Mendoza, Tom Laksamana, Francis Kiambao, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Cañonero, Florencio Lozano, Lota Salenga, Estrelita Soriano, Priscilla Aguilar, Kit Villa, Orit Ofstin, Jordana Mizedi, Alfonso Noki, Clarita Noki, Santiago Tayag, Richie Rivera, Joseph Gozum, Henedina Betuin, Beata Cañonero, Venedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Ines Gozum, Cirilo Cuenco, Purificación Gozum, Zita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Jesus Enyo Litayag, Joseph Ferrer, Remedios Mendoza, E.G. Carl Payumo, Frederick Giao, Jaylin Giao, Hans Marco David, Allen Aguas at Familia, Dolly Alipio, Priscilla Vasquez, Marian Miguel at Familia, Amelia Mores, Alma, Cristina, Ines, Luis, Gabriel, and Miguel Gomez, Consorcia de la Cruz, Rafaela, Francisco, Sion, Gilberto, Nestor Odilon Songlao, Edilberto Gosioco, Al and Rowena Mercado, Joe and Vet Serrano, Jan Santos David, Ves Bolos, Aurea Crisanto Pascual, Agnes Reyes, Jesiel Ocampo, Jeline Rivera, Michael Samson, Remio Serrano, Marites David, Armando Maico and family, Michael and Daisy Mercado, Rodolfo de la Cruz, Andrew Gonzalez. At ding may malining San Agustin, adadalan kapag subukan. Para ka rin kapayapan ding kaladwadari. Jose and Angelina Kayanan, Francisco and Maria Carlos, Francisco David, Victoriano Malig Sr. and Jr., Fortunata Malig, Efleda Felipe, Paul Christian, Philip Vincent, Paulina, Flora, Alfredo Sr., Adelaida, Feliciana, Arsenio, Maria, Benedicto, Maximo, Wilmar, Encarnacion, Genaro, Eulalia, Irene, Cecilio, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takesi, Nestor, Zenaida, Hilarion, Cristina, Roberto, Ernesto, Miguel, Pasencia, Corazon, Jerry, Cora, Eni, John King, Nuring, Pido, Ronnie, Jessie, Humbilina, Among Popong, Berta, Marivic, Dominga, Pedro, Milagros, Catalina, Ernesto, Zoilo, Catalina, Gregorio, Mylene Magdalena, Ernesto Alfonso, Pacifico, Benita, Jerry, Alice, Ruben Sr., Reynaldo, Elena, Teresita, Alfredo Sr., Francisco, Antonio, Roberto, Ising, Nicole, Julian, Gilbert, Oscar, Jerry, Carol, Lito, Lina, Pasencia, Julian, Antonio, Beatriz, Elio, Helen, Carlos, Relly, Emerson,
Pedro Jerome, Christian, Miguel Maria Juliana, Monsignor Damaso Hinco, Mariano Escolastica, Jesus Emerenciana, Jose Apolonia, Pablo, Maria, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio Carlos Feliciano Sr., Modesta Raquel Conrado, Modesta Erlinda Feliciano Jr., Angel Amparo Felicidad, Melanio Paulino, Patricia Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino, Loreta Pedro Cecilia, Julio Julia Medalla, Hamilcar Rene Rosario, Flora Melchor Yalila Constancia, Froilan Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto Belen Cristeta, Emerenciana, Marcial Trinidad, Roberto Dominador Fulgencio Catalina Fortunato, Faustino Maximo, Maria Roberto Nemerato, Benito Glenn Prasing, Adoracion Pedro Edgar, Claire France, Clarita Prudencio Rosa, Rodolfo Jolan, Lucia Lucy, Pacifico Sr., Pacifico Jr., Estrella Arsenia, Jose Sr., Tito Lourdes Bernardo Hayden, Yonila Heidi, Arsenia Honorio, Magdalena Emmanuel, Angelina Celedonio Gertrudes, Cesar Rogelio Oscar, Angela Francesca, Precious Angel Ruben, Ernesto Eloy Erlinda Enriquez, Marisa David, Jose Jason, Flora Romero, Lamberto Remedios, Attorney Benjamin Santos, Edna Carolina, Maria Policarpio, Cristina Coronel, Dominador Faustina, Cristina, Oscar Lourdes Magno, Roberta, Jacinto Jr., Seferino, Estrelita Ramon Remedios, Virgilio Jose Angel Sr., Clemente Jr., Violi, Joey Aster, Jessica, Andy, Dino, Miles, Jose Remedios Edon, Alberto, Josephine Telma, Brigido, Elena, Edwin Evelyn, Cecilia Alejandro, Benita Regina, Chantel, Faye, Angelica, Emilio, Odimar, Reynaldo, Josefina, Jesus, Pedro, Catalina, Ernesto, Teresita en Apolinario, Maxima en Alejandro, Edeltrudes, Edwin en Presentación, Adolfo en Herminia, Jeremias en Marta, Norberto en Marcela, Francisca, Isabelita en Bengbeng, Pedro en Patrocinia, Marcelo Genedina, Deogracias en Petronila, Vivencia Alberto en Rosario, Agustin en Linda, Teresita Apolinario, Romel en Paz, Elisa en Ligaya, Conrado en Francisca, Maria Pedro en Locadia, Paraking Kapaldanan Ves Bolos, Aurea Crisanto Pascual, Agnes Reyes, Jesiel Ocampo, Jillian Rivera, Michael Samson, Remio Serrano, Marites David, Armando Maico and family, Michael and Daisy Mercado, Rodolfo de la Cruz, Andrew Gonzalez, at ding may malening San Agustin, nadadalan kapag subukan, paraking kapagnasan, Bongen Marie Guevara, Ian, and Darlene Capiral, Daryl, Lala Lucas, and Amalia Guevara, Ernesto and Paz Dabo, Iris Mercin, Christine Claire Kiel, Sofia, Dave Andrew De Arce, Dale Andrew De Arce, Abigail Celso, Christine Joy Celso, Camilo Campo, Arnoldo Campo, Francis Angeles, Mona Lisa David, Jose Lorenzo Sason, Michael Emily Calma. Yabi tayo po kayong panalangin taming kaladwa ng Maxima Vitug at din kaladaking purgatorio, lalo na kareta nga lanang makaga nakakarela.
King lagyo na ning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. At kay kaante mo rin, Kalaguran kong kapatad, para po karing Barrio San Agustin, iting misa ing katlungaldo ning karelang novena para kang San Agustin. Rengaliwa pong sisimbang pang Domingo, misaya pong pang Domingo iti. At batang maging karapat dapat midaon, kaniting novena, kaniting misa, ganakan na saguli rin kaya katamong kasalanan, manyad pakaluluking Diyos, at tanggapan ing kayang kapatawaran ampon kapayapan. Ginong Jesus, keno ke pamunta at sula ke karing amanong babye-bye, Gino pakalolo. Ginoo pakalolo. Hesu Kristo, kenu ke pamunta, ngening antabayanan mo kami, king mapagal ng dalan ning biyemi, Kristo pakalolo. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, kenu ke pamunta, ngening atika busalmi, kambening lugod mo't pakalolo, Gino pakalolo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa mayupayang tuto pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, idala nakatasana, king bie, alangang Amen. amen. Abi-abi tayo pong inimpuryan, ing Ginong Diyos.
Manalangin tamo. O ginuming Diyos, ing sablang katutuan, ibat keka, at bukod mong ika, ing magdalang pamisan metong apuso. Ipagkalob mo sa king kekang balayan, ing tulang makaramdam king kekang amano, ating tao king kekang pangayatyo, migit king biye mismo. Itinganaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang ibot, king libro ng Josue. Tinipon na lang Josue karin Sikem, ding sablan tribo na ning Israel. Inaus na la ring makatwa, ring pamuntok, ding ukum, at ding talapanimuna ning Israel. At mentala king arapan ning Diyos. Nga ng Josue karing sablang tao, nung kayo bisang sumuyo, mamili kayo ngening aldong iti nung kanino kayo sumuyo. Karing aliwang tutunggen dang Diyos asimban daring pipumpunan yu, karin Mesopotamia, o ring tutunggen dang Diyos ding Amoreo ning labwad angeni panok nanganan yu. Dapot ako at ing pamilya ko, ing ginu ya ing kekaming suywan. Ngarang mekibat ding tao, emiya kapilanman gulutan ing ginu, ban sumuyo karing aliwang tutunggen dang Diyos. Inginong ke kaming Diyos, liwal na la ring mga tuwami, at ikami ibat king pangayalipan karin Ehipto. At ikit mi ing mala adepat na. Iningat na kami, no keman miras karin labwad daring sablang bansa adelawan mi. Inyasuywan mi ya ing ginu, uling ya ing Diyos mi. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Takmaniyo at takitiyo, ing kayapanan ing Gino. 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 Pasalamatan kay Gino kapilanman. Labi ko tuknang pupuri kayo. Gino, iyang pagmaragol ko, makiramdam kayo at tumula, ikong mayalipista. Takmaniyo at takitiyo, ing kayapanan ing Gino. Takmaniyo at takitiyo, ing kayapanan ing Gino. Lalawan na la at ingatan ng Gino ring matulid, at karelang sa sainsing kayang pakiramdaman. Dapat malulam yang lupa na, karing taong darapat pamikasala, at kaya lang lipulan, ban makalingwan lo. Takmaniyo at takitiyo, ing kayapanan ing Gino. Takmaniyo at takitiyo, ing kayapanan ing Gino.
Nang mamausla ring taong matulid, pakiramdamano ning Ginoo. At kakabos king sablarang problema. Malapit yung Ginoo, karetang may nalog. At kaya lang sa sagipan, detang milalako kapanayan. Takmaniyo at takitiyo, ang kayapanan ng Ginoo. Takmaniyo at takitiyo, ang kayapanan ng Ginoo. Dakal ing kasakitan adaralanan ning taong matulid. Dapot iligtas nening Ginoo, kareting sigalot. Ingatan nening Ginoo nanuman ing mapalyari. Metong man kareng kayang butol alang mapakli. Takmaniyo at takitiyo, ang kayapanan ng Ginoo. Takmaniyo at takitiyo, ang kayapanan ng Ginoo. Ing dewakan yang makamatek ing kasalanan. Datang masama, karing banal, tanggap lang kaparusan. Iligtas no ning Ginoo ring talas huyuna, along dugpang parusa, karetang bagsantong keya. Takmaniyo at takitiyo, ang kayapanan ng Ginoo. 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 Pamamasing ibat, king sulat ng San Pablo kareng tao Efeso. Uy nang kaya kayong pamangalang kang Kristo, pasakop yu ing sarili yu king metong at metong. Ikayong babay, pasakop kayo kareng sarili yung asawa, antimo ing pamipasakop yu king Ginoo, uli ing lalaki ya imbuntok na ning kayang asawa, antimoy Kristo ya imbuntok ni iglesia a kayang katawan. Ayan naman ing tagapagligtas. Nung makanano neng sa sakupang Kristo ing iglesia, makanyan mo naman ing babayi, sukat siyang pasakop lubusan king sarili ng asawa. Ikayong lalaki, lugran niya ing sarili yung asawa, antimo ing lugod ng Kristo king iglesia, dinaw ni ing bena para king iglesia, ban mi talaga ya ing iglesia king Diyos, king upaya na ning amanong kaibat ng linisan at inos. Dapat na iti, bamirap ya king kayang sarili ing iglesia, amit mong legwan, alang dungis o kalumpis na naman, banal at alang kapintasan. Sukat ng luguran ing lalaki ing sarili ng asawa, antimo ing sarili ng katawan. Ing malalaking malugod king kayang asawa, malugod ya king kayang sarili. Alang taong masama king sarili ng katawan, nune pakanane at isesen, antimo indrapta ng Kristo king iglesia. Daki na katimo ing kayang katawan, antimo ing sasabyan na ning kasulatan. Uli na niti, lakwanan ning lalaki ing kayang tata at ima, at makyabi king kayang asawa, at ilang adwa maging metong la. Anting maragula katutuan apakilala ng niti at kaugnayan ng Kristo king iglesia ing amanuan ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Alleluia, Alleluia.
Di nga mano mo Ginoo, espiritu la at biye. At ilukke ka, ring amanong babye-bye alanangga. Inginu manatiliya kekayungan, At kekante mo rin, pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Dakal karing alagad ng Jesus, sinabira, masakit ing sasabyana, nino ing makatanggap kanyan. Dapat Jesus mismo, balo na king mibubulungan la tungkol kaniti. Anya sinabi na karela, magugulo kayo isip kanite, o nung akit yepa ing anak ning tao, ang magbalik king kabilyana, king minuna, ing espiritu ya ing babye-bye, alayang aibye ing laman. Ding amanong sinabi ko kaya kayo, espiritula at biye. Dapat ating mapilan kaya kayo, elam maniwala. Uling manibat king kamumulan balo ng Jesus, nung nino ring maniwala, at nino ing magtaksil kaya. At nga na pa, iti yang sangkan nung bakit sinabi ko kaya kayo, king alang milapit ka na ako, subali mo nung buryana ningib pa. Manibat na kanita, dakal nala karing alagad na ring pe painggolot at ena mikyabe kaya. Anya sinabi ng Jesus karing labingadwa, ikayo, bisa kayo naman mako. Nga nang may kibat Simon Pedro, Ginoo, keno ke pamunta, at yula keka ring amanong babye-biyeng alang angga. Maniwala kami at balumi, nangeni, king ika ing banal ning Dios. Kaluguran kong kapatad, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pagat panapon po kay kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. Dakal po salamat at dakal po salamat king pamanagon niyo. Itamong mga tapang mamarap king COVID-19. Salamat po. Ing ebanghelyo tamong ngeni, iba't yakang San Juan chapter 6 verses 60 to 69. Pamikawani, pamainggulot, pamaglakwan king metong at metong ingpong pisasabyan king ebanghelyo. Anyang minuna maniwala laking Ginoo, maswelo la, meangan la, kinabsila ketang tinape, nung nukarin me binles na, merakal, maswelo lang makirandam kaya, maulo la ring masakit na, lalon daw hinggang milagrong gagawa na. Unengan niyang pisasabyan tungkol keng sarili na, ing Ginoo, anting tunay tinape, anting pamangan batang miye. Piling-piling noring tao, masakit tanggapan ning sasabyanan nini, lakwantane ngara, at may gumpisalang painggulot kaya. Ini po'y makalungkot, para las kwentong tao ini. Agatang ikakawani, agatang kakawani. Akalinuan niya mong kawani ing dikolor keng maputi, kawani na kagad. Agatang maglakwan, agatang tatabog, agatang mamako. Pero nano talaga yung pisasabihan keng ebanghelyo? Nano talaga ing issue? Ado mo pong bagay, mumunandili ni. Anya po dakala sekta, baliyo bakit? Yali walang sektang susulpot.
Ela maniwala kem birhen, gawa lang aliwang sekta. Ela maniwala king Diyos siya Jesus Kristo, gawa lang aliwang sekta. Eja atanggaping Papa, gawa lang aliwang sekta. Eja atangga edaburiing makanyan pamanaral, kawa nila at gawa lang aliwang sekta. Anya at no karakal ding sekta. Balay ka lang, adwala mo. Ding katoliko rem protestante, rem protestante po, may gitlang libo. Ila-ila mikakasundo. Ela maniwala kayong makanyan, jaburing makanyan, kawa nila. Ugaling tao po ini. Agad tang kakawani, agad tatabog. Ita mo ing dahilan, nga na siguro ning Ginoo. Yung ikit itang miyaliwa kong gewa, yung itang ganakako, itang kayapan ko. Ali nga ra, makuha na kami. Kaya itang mo balo talaga ng dahilan. Ita mo. Biyasa magluto ing asaw mo, kawani na. Nakapinsinan minsan ng kakaluguran mo, tumabog na ka, makuha na ka. Kami panusignan keng pisamban, makuha na ka, lumipat na kang aliwang relihiyon. Kami pagbigyan keng pari, pagsistem mo na, magsalita na kang nano-nano tungkol keng pari. Kita mo, nga na ning Ginoo. Kababo naman ing dahilan niyo. Maniwala ko po yung talagang punto, alitang yung ginuyang pamangan. Ali po. Daatanggap yung talagang upaya ng Diyos. Daatanggap na ining kasabi da, Diyos siyang meging taong tinipabatwa. Daatanggap na ining ginung Yesu Kristo magsalita, pwede yung lungob king hosya, gawa ng katawan na itang hosyang ay itang tatanggapan. Daatanggap na magpatawad yung alanganga. Daatanggap na lugurano ring aliwan tao. Daatanggaping magobrayang mangailangan singil, manayang bayad, manayang kapalit. Da po atanggap ito. Gagawa lang dahilan, kawani na mo, kawani. Potang bisa kong kawani o painggulot. Doon nyo pa mo, nano talaga ing dahilan. Amen? Amen. Kadwa, potang kakawani tamo maralas. Tayo buring lalo ning sarili tamo. Maralas parsalanan tala ring aliwa. Kasi sinabi na makanyan. Kasi makanyan niya. Kasi makanitaya. Kasi makanyan niya. Sagli-sagli. King nanuman pamikawani, nanuman relasyon, it's a two-way ngarapin po. Ating yung responsibilidad din metong at ating ka naman responsibilidad. May kakalinuan lalon ing sarili mo. Nanong dapat mong ibayo. Nanong dapat lawen mo king sarili mo. Nanong dapat pakiramdaman mo king sasabyana ning sumangid na partido. Aliwa mo ikay ing husto. Aliwa mo ikay ing dapat pakiramdaman. At niya naman punto itang sumangid a kampo. Pakiramdaman niya mo naman. Aliwa mo ikang pilit, dadakdak ng dadakdak, uling eka me pansin. Amen? Amen. Ano nga pong Joe minsan kaya kami, taga-Betis siya po, yapon Joe David. Kita mong Katoliko nga na may ngaritang sampagita. May ngarita ka nung sampagita. Ditak mong uran, agad tang malalagas. Kaya po, ditak mong uran, agad tang malalagas. King Bia, tandaan niyo po ini. Hanggat eyo tanggapan ing responsibilidad kimbeyo, eko sumulong at eko dagol. Tandaan niyo po ito. Hanggat emo ako man ing responsibilidad kimbemo. Hanggat emo tatanggapan ing responsibilidad kimbemo. Parati kang luluwal, parati kang kakwani, parati kang maglakwan. Emo buring lo ning responsibilidad mo kimbe. Eka dagul at eka sumulong kapilanman. Amen. Amen. Lalon kaya po nandin itang metong kantang Kapampangan.
Ubalo nung baloy ini. O kaka. Mali de siguro rin makatuwa ini. Tukila ka na ako retang makibalo kaniting kanta. O kaka, kabalat kapaya, sabihan mo ng patas, nung nakabisa, mukyat kuking bundok, manintun aliwa, malagula ka, biyasa lang mamana. O kaka, kakang bulat tik-tik, kabitis kang tikling, kabalat apulid, londa kang marayu, londa kang malapit, kingke kang itsura, tutukong me buisit. Aga nakakepo yung kanta ngayon eh. Kasi rin nga dua, puro lami pagsisti. Eda na ikit ing leguan at kayapan ning metong at metong. At puro lang magsisti, agad lang kakawani, at agad lang maglakwan. Mayari ing karelang love story. Kita mo man po makanyan. Nung sana bayo tamo akit ing nanuman sisti at matsura king metong at metong. Lalon tamo pa ing kayapan gewana, ing masanting adarapta na, ing ganaka apapakit na, then maging masayaya at masanting ing kakatamong love story. Amen, kaka? Amen. Ipasyag tayo po ngayon kakatamong kasalpantayanan sa salpantaya ko. King Dios, sigpang mayupayang tuto, dinalang king banwatiato, at kang Heso Kristo, ang anak ng bugtong nga ginotamo, tengaglig mo payang banalay espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut, pinipaya ka ring mete, king Katlongaldo, sinobliyang mebye, pepay tasya banwa makaluklukwanan ng Diyos, sigpang mayupayang tuto, iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabiyayang pong mga mati, sasalpantaya ko, king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santos, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king de alanangga. Amen. Malugod tala pong idaon din kaya katamong panalangin king Diyos, nga tamong maus kayo, Gino, bustan mong sunlag kaya kami ing sala mo. Itangan po. Gino, bustan mong sunlag kaya kami ing sala mo. Para karigi Kristo, metong yamong ibat king panahon na malambat ng milabas, bilang ing payentungol lingyato, manalangin taking ilo. Gino, bustan mong sunlag kaya kami ing sala mo. Para ka ring ebisang magsalita tungkol kang Kristo, at para ka ring magdulap ka ring amano ning be ay bat kaya, manalangin taking Gino. Gino, bustan mong sunlag kaya kami ing sala mo. Para ka ring makapibata, ka ring amano ng Kristo, at para ka retang matatagkil king sasabyana, manalangin taking Gino. Gino, bustan mong sunlag kaya kami ing sala mo. Para ka rin bisang maniwala at para ka retang pagkalungkutan da, ing elang makapaniwala, manalangin taking Gino. Gino, bustan mong sunlag kaya kaming sala mo. Yabe tala po karing panalangin tamo, ding kapatid tamong mag-birthday, Prince Harley Layug, Elaika Layug, Arwin at Aldrich Fresnosa, Francisco Gan, Pat Tayag, Jenny Antonio Manlutak, Karen Vitug, Renato Yuzon, John Benedict Layug, Juliet Kate Sunglao, Minya Laking Danum, Mario Pineda. Para po king kapasalamatan na rin Ocampo at David family, Chris at Matilde Imbo. Para karing intensyon ng Doktora Army Dayan Carlos,
para kay Ana at Charlie Dayrit, para po karing kapatid namong masakit, Jesus Tayag, Rodel Kiambao, Nolel Naballes, at para king kapayapan ding kaladwara ri Zenon, Aurea, Ninoy Aquino, Arcadio Torres, at para po karing kakatamong media group, para kakatamong makatipon nga ni Keti, para karing familiata mo, ating sablatang intention, tahimik talang idawon king Dios. O Dios, aginumi, emo paboren agad keng kakawani o maglakwan keka. Dinan mo keng katapatan o gino, agyong harapan at dalan, ing nanuman responsibilidad babyenan ning biyeke kami, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Manalangin kay kapatid, maning kakatamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapan sa ning Ginoy tindawon karenggamat mo, king kapuri at ikaligayan king lagyo, king kakatang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakalulong iba, ingganap ng sakripisyong Heso Kristo, gewa na keng balayan mo, king kakang lugod, pagkaluban mong kapayapan at pamisan metong, king kakang balayan, king lagyo ng Jesus sa ginumi. Amen. Ing ginu manatili kaya kayungan. At kaya kante mo rin. Isipan niya at luguran ng Diyos. Isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Itay karapat dapat at matuloy. Tunay karapat dapat at matuloy ding pasalamatan da parati o ipa kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ning kayang krus at pamayubling mebye, kinabus na kami kingalang kapupusan at kamatayan. At inaus na kami king ligaya, aginawa kaya kami anting lahing pinili, banal abalayan. Ulinita, kambedring sa blangkor ding angeles, daralit ming kaya kaligayat ngamingan kakanta.
O Diyos ay ibami, tutukan banal at buriming paramdam keka, ing kaming kapasalamatan. Daraon milakya ka dating tinapay ang pong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na laring kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't naning hapunan, kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, amibubo para kaya kayo at para ka rin sablang tao, banketa, ni patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon ng Ginoo, anyang matulat ang ipasyag, ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kekang dulang, katmon mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kekang anak. Ginoo alakang kakalinuan ng karing anak mo, aduan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatuwa, at ding kaya kaming miyangubie. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano, no ka rin lapaman, ading sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapag mulalan, pot ang akakit ming gagawin mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, kingalangang ngani ponting metong a familia, abe-abe tamong may papanalangin king Dios, karinga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipaki ahatyubanwa, misamban yaing lagyo mo. Tatangke kami ing kayarian mo, mi pamintuaning
loob mo. Ket isulip ang tipan mo, ipamintuan yaing loob mo. Ingkakanan mi King Aldo, biemu ke kami King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ting salami ke ka. Antiing pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emo ke ay Saul king tuksunone ikabus king Maro. Ikabus mo kami o Ginoo King sablang marok, malagod mong pagkalubing kapayapan King panahon mi, ban King kasaw paning kaya kang pakalolo, parati kaming mikabus King kasalanan at miligtas King sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, King panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligayo manggaman, King Alanango. O Ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babya ko kaya kayo. E mo sa babalik din kaya kaming kasalanan, nunay lawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alangang amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayongan. At kay kan Timuri. Malugod tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo, King metong at metong. Kapayapan po kaya kayongan, peace be with you po. Kapayapan po. Kini po yung ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Dios, amilalako king kasalanan na ningyatu, mapalad kami tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, ako matampan tanggap kay ko, dapat yagkas niya nga mano mo, kumayat na ako.
Mapilan mo pong kapabaluan, uling magnovena tamo po para kang San Agustin, balang alas 5 ninggat panapon, hangga pong August 2018 iking ka-fiesta na, alat tamo pa mong misang abak. So renggam misa tamo, 5:30 ninggat panapon. Pati po Lunes, pati Martes, Webes, 5:30 ninggat panapon, uli magnovena tamo. Ing Triduum naman kang San Juan Bautista, magumpisay pong August 26 hanggang August 29 ing ka-fiesta na. At pasalamatan tala po, renggang megobra keng Columbari, payari niya po ining katamong Columbari. Ditak ng pintura, ang poretang pasbol, ilan na mo pong pagawa tamo. So dakal pong salamat karelangan. Yung obra po keng sementeryo, patuloy at yun pa rin, gagawan de pa rin po ing king sementeryo. Pasalamat ko po karetang dakal may mag-donate, may miyasaw king GCash tamo. Pakisabi po nung mamaya kayo nano ing intensyon nung para misa, para pisamban, para donasyon, para pamanganang among, para ita po, pagisulat po nanong para intention. So ing GCash account tamo po, Father Raul 0967-228-9638. Pasibayo po, 0967-228-9638. Kay ba't paganaka po karinggang ating transaction king opisina, paganakaya mo po. Eko po mangutang karing gwardya. Gwardya lamo po din. Alalang balo tungkol king opisina. Okay? So, nung atin ko pong kutang king opisina, bendisyon, pa-schedule, makanyan, diretso ko po king opisina. Nung alang tao king opisina, akit yun naman po itang number, text number, ng sekretary, ang po yung opisina. May li kayo po, tamalitrato tamo. Okay? Akit ya po yung text number, ya po yung textyo. Never kong mangutang karing gwardya. Okay? So ito mo po, dakal pong salamat kaya kayuan. Talakad ta po para kintauling panalangin. Para po karing familia tamo, ting sablatang intention. Bapong Maria, mit mo kaking grasya, yung ginong Diyos at yukeka. Tuwan ka karing sablang babay, tuwan niya pa naman imbukan ng atsyan mo Jesus. Santa Maria, ang indoning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngini at king oras ng kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ini po ing simplitang assignment, ala pa mong magsisti. Okay? Alang magsisti. Salamat po. Ing ginumanatili kaya kayungan, At kay Kante More. bendisyon na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at ng kaya kong familia. Ing iba, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi dawone, umya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat, King King Diyos. Diyos. May pabengi po kaya kayungan. Salamat po king kaya kong pamanagon. Mimingat ko po potang muli kayo. Good evening po.